Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundhirukum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Shadaqallahul azim. Pertama-tama terima puji pada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan sejahtera selalu oleh Allah diberi kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian marilah dalam kesempatannya kita dengar padum-padum ayat Allah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan singoh bauro kiamat akan geparuh, akan gehalau, akan gelit urung-urung yang kafir kepada neraka jahanam zumara berkelompok-kelompok memperti-perti karena menurut dalam bud maksud awaknya dalam kesesatan awaknya maka jih berkelompok-kelompok lalu hatta idza ja'uha futihat abwabuha sehingga apabila katruk kenyanganan bak neraka futihat baru niscaya dibuka pintu-pintu neraka kol lagi dalam syurga la syurga hatta idza ja'uha wa futihat. Jadi urung-urung tamang dalam syurga bantu bak syurga ke awal itu buka pintu syurga ke siap-siap. Rupanya neraka hanya buka oleh Allah. Bantu kenan baru futihat abwabuha. Pakon judbe gadah suum. Ya, karena mata bekat apu itanya tutup pintu mana lu hangeng, tuum cukup berat. Maka ji hanya buka-buka baik tibi suum luar. Bantu kenan baru buka lub ke. Wa qala lahum hadanatuha watenyan gukun buat kafi-kafinyan li malaikat khazanah malaikat yang jaga neraka. Hai kafi-kafi alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Hai puhana truk bakah rojih bak masa lamlunya rasul-rasul yang daripada jenis kamu manusia cid rasulnya yatluna 'alaikum ya gejak baca tekah ayat-ayat Tuhan natruk wa yundirunakum gejak petakut kekah liqa'a yaumikum hadza akan merumpuk nyoronyo natruk rasul gejak pegah na kiamat hai rupanya watinyan baru kafi qalu bala na pegah na tu rasul yang gejak pegah kamu bah kiamat tapi kamu hampati dibegah mamati nali kiamat walakin haqqat kalimatul adab alal kafirin. Tetapi ka mesti janji adab atuh urung-urung kafir. Tuhan kala kullu amla anna jahannama minal jinni wal ins. Leun pupunuh Tuhan nerakanya jin dan manusia. Ino yang kena pegah pakriban tuum nerakanya. Ya, tuum nerakanya sebagaimana hadis Rasulullah. Arsala Jibril ila Malikin
bi an ya'khudha juz'an minan nar. Hadis Rasulullah, innallaha ta'ala arsala, sesungguh Allah kirim malaikat Jibril ba malik dabaniyah. Pubut kenan bi an ya'khudha ya'cho juz'an bacut ni ba apoi neraka. Karena waktu kebetulan Nabi Adam kena donya, lam donya golom na apoi. Nabi Adam perle tagun bu, perle tagun gonyan, gandum, perle tagun hana apoi masanya lam donya nyo. Maka keperintah li Allah Jibril, hai Jibril ja ba malik damaniyah, ja cok taboh judu ni ba apoi neraka. Lalu oleh Jibril fayati Adam, oleh ta cok ja ju ba Nabi Adam ngon tagun bu. Gohlom na apoi dunia alam ni alam. Ju Nabi Adam tu tagun bu hatta yatbaha bihi ta'aman, supaya je ketemagun li Adam mengapunya makanan gandum yang betul dalam syurga, yang raya-raya gandum masanya bubi boh semangka. Gandum payah taplah matanya, bubi boh semangka raya. Kemudian ubit laju, gara-gara maksud orang dalam dunianya, gekot laju oleh Allah, rezeki sehingga tinggai gandum ini ubi yang padi itu. Mata lagi ba Allah be pulip ubi li banyak. Nya ubi boh temu chut lam, ubi aneng bayam lam, dua ramah li. Ubi li Allah ju. Berat urang maksud. Maka gandum yang ubi boh labunya anangan tagun Nabi Adam. Jak cok apoi lam neraka ide jauh ke Adam. Kemudian Jibril gejak ba malik dabaniyah. Hai Malik, Allah ke perintah balun ya cok apoi bacut untuk jujuk Nabi Adam ka getong di hudunya anangan tagun bu, anangan tagun gandum dicok bacut. Kemudian gukuli Malik dabaniyah, ya Jibril kam turid ma Nabi raya perle kata Nabi lanjut. Faqala Jibril alaihi salam, Jibril pihana doa padumna tutung apa neraka na dudum. Kala Jibril uridu minha miqdara tamratin. Lun maksud ubi anak kerma mantong jo lanjut ana puraya ta. Ubi anak kerma mantong jo lanjut lum petunjuk di dunia. Lalu ke kala mauli, hai Jibril, law a'taituka miqdara tamratin lazabatis samawati sab'u wal araduna min harriha. Nya menyalenju ubi anak kerma hai Jibril taputun ke di hubumo langit ban 7 lapih angoh bandum, bumo ban 7 lapih ancu bandum. Pa geduk Nabi Adam lah. Pa geduk lah bumo ka ancu bandum langit menyobinan talake. Faqala Jibril, lalu kala Jibril menan a'ti nisfaha, menyan nejuk mentang tiblah anak kerma. Yang dibagah binang tiblah mentang nejuk. Lalu kulli Malik dabaniyah, law a'taituka ma turidu lam tanzil minas sama titratan walam yambit minal ardi nabat. Nya menyalenjuk tiblah anak kerma hai Jibril, sungguh di langit mesti tep hantu jauh hujun li waktu gadah hujun yang tiblah mesti tep hantu jauh hujun li di langit dan bak kai ati bomo musibah itu mau liang hai madum lawitnya udah kala ngangkung yang kalau apui medi bedumna mati bak kai tu yang kalau apui mantang kung bukung li Allah 3 minggu habis mati babak kai tu mamanya tu pun neraka. Nyo menyatiblah nak kerma tak lake motitep hanti joh iujule lalu tumbuhan lambo angoh bandung ma padum cek na jauh hom ke malai padum cek na jauh tanya ba Allah mana. Kemudian li Jibril hatum lake li nada Jibril alaihi salam, kemudian
Gehoi, getanya oleh Jibril, Ilahi, kam khudu minan nar, ya Allah, padu melencok ba apu nerakanya. Nah, pegah li oleh Jibril. Padu melencok ya Allah. Qala ta'ala, khud miqdara darratin minha. Taco bubi drah, bubi doi. Ya, taco ubi doi mentang, ni ba apu neraka. Lalu le gecoknya, fa akhadha Jibril gecok ubi doi mentang, kada ubi doi, yang ngekoli Tuhan, nya ubi doinya jak cung-cung le. Yang ubi doinya dak betron, ya cung-cung le, ancu cit di dunia gunung-gunung. Ya, alian jak rah le kata ha Jibril 70 kali lam 70 boh kurung. Payah cung. Ya, ubi dua lah, gejak cung dalam 70 buah kerung. Kemudian le cung, baru jaa ila Adam, baru gejak juk bak Nabi Adam. Lalu ambang gejuk bak Nabi Adam. Pat kepedu apunya, fa wada'aha ala jabalin syahik. Lalu kepedu apu yang kali gecung-cungnya, atuh taboh puncak gunung yang cukup manyang. Omban kepedu dia ada gunung nyan fadaba ancu gunung. Nyan kali gecung. Gunung nyan ancu waraja'an naru ila makaniha. Jiwo tema apu bak tempat ro kudih lam neraka tema. Hana tempat jinong. Hana bakdu. Kepedu ada gunung ancu. Hana pat dong ji plung tema laju apu nyan yang kali gecung kudih lam neraka tema. Jadi kena pegah kebayangna padumna beratu umnya. Lalu ada di pelungnya wa baqiya dukhanuha fil ahjar wal hadid ila yaumina hada. Lalu kekal asap apui. Asapnya lam bate-bate, lam buto-buto hingga an uronyo. Maka tekok tu bate dengan bate ibadah meng nyasap neraka. Cok buto dengan buto tapi ibadah meng yang ke asapnya. Yang ke ngon asap yang ke gupeh bate dengan bate itu bit asap dibi apui ngon nyan Nabi Adam getagunbu. Jadi padumna takalon modum asapnya monya tegidong penting rukuk yo aki tu bancot tengok kadi. Yang mentang apu asap. Gola pun neraka ada asli. Ya berada pun yang dombrat yang beratu apu nerakanya. Maka dalam beratu nya ngempu tanyo ia akan tasyuk. Ya, kemudian tarawih tu malamnya malam 26 Ramadan. Orang yang tarawih malam 26 ge angkat ke goknya pahala ukuran 40 tahun ibadat. Ha ge pui pahala li Allah ke goknya ukuran 40 tahun ibadat. Kemudian malam tengah. Orang tarawih malam tengah malam 27 Ramadan. Orang tarawih malam 27 jada yaumal qiyamah ala sirat kal barqil khatif. Sehingga akan gelewat atuh neraka. Nya napu yang cukup tu umroh. Akan gelewat atuh nerakanya kal barqil khatif. Lagi kilat ia menyambar. Rupanya nyok ngon ibadat tarawih malam tengah. Rupanya tu apu neraka buno. Yang kagak cok diberi untuk magunbu yang hai trimong li bomo. Maka katanya dengan kelebihan tarawih malam tengah. Rupanya ada neraka mantajah lagi kilat ia menyambar. Ane timi tu ya dari ule titinya kudih ule tibelah kedih lagi kilat 3 blend kedih ana macam itu ngonyan menan ngon padok katanya apa neraka ngon lewat tarawih katanya malam 27 Ramadan. Kemudian sedekah ikhlasnya malam baru malam 25 Ramadan berjumlah 1 juta 120 lebih. 1 juta 120 lebih. Bandung sedekah katanya sedekah ikhlas mulai malam pun hingga malam 25 malam baru. Insya-Allah nanti malam tu atau 5 malam tu
Jadi dari malam pun hingga malam 25 berjumlah sedekah ikhlas dan mandum 70 juta 676,500 rupiah. 70 juta 676,500 rupiah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.